March ni sari sang ni somni le pali ningani ania Lai Autonomous District Council MNF Sarkar Chief Executive Member Puvi Zirsang kai ruai chu voina thlop tu anei dan fia tura LADC Special Session ko dima se Chief Executive Member hianin session tran ma loka banna athelu awangin ruam han lokangin floor test nei thei anilo Elected members somni panga omna Lai Autonomous District Council hian MNF Legislature Party MDC pakuale an mani thlop tu BJP INC ZPM le independent member pakhat theu an vain MDC som pathum ten governor hena Puvi Zirsang chuan thlop tu anei nga tok to loti an thlen hnuwa governor rom han angin LADC chairman chuan Puvi Zirsang an thlop tu anei dan fia ani theinan LADC Special Session chu voin chomma dar som le chan ve tran turin akova session tran ma chomma dar som le minute som ni khan Puvi Zirsang chuan Chief Executive Member atanga abanna LADC Chairman Puvi Elmo ka hnena athe lut LADC Special Session hi ruaman lokangin dar som le achan ve tran ni in Chairman chuan Chief Executive Member in banna athe lut hu soin floor test nei thei ani lo thu asoya session hi tiamchin omlovin ati top Lai Autonomous District Council ruai tu hlun tak pakhat chuan hetia Chief Executive Member in banna athelu chuan sarkar thar din tura in ruam mandan pa ngai anga kalpui tur ani thu min hrila thil omdan tur soilok vek hlei thei nilo ma se tuna Chief Executive Member atanga bang ta le alam tangten MNF Legislature Party tho midang kai hruai na hnuaya din tumin ma an lak thuai rin om